الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہر قسم جی حمد ثنا واقعہ لگائی اللہ رب العالمین کا کرے زبان سزاوار ہے. بعدہ درود سلام نازل ہوجن اللہ جی تمام نبی پیغمبرن متے، خاص کرے آ جائے مجھے آخری نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری پاک ذات متے بے شمار انگنت لا تعداد درود سلام نازل تھی. اللہم صلی و بارک وسلم علیہ. جمعے کے خطبے جو موضوع ہے سیرت عیسیٰ علیہ السلام. دسمبر جو مہینوں ہے، دسمبر کے مہینے میں 25 تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرسمس ڈے منائے میں اچے تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جنم ڈی منائیے تھا. ان حوالے سے قرآن یعنی حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی سیرت انہی جا ماں حضرت مریم علیہ السلام انہی کی سیرت کے حوالے سے چند گالی رکھی کی کوشش کی. دوست باقی خبر ہے تا عیسائی جو کوریا حضرت عیسیٰ کے اللہ جو پتر سمجھا تھا، سن آف گاڈ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہی جو عقید ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جی پناہ جی عیسیٰ اللہ جو پتر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں انہی جے نگال جو رد کہیں اللہ چاہے تو عیسیٰ مجھو پتر نہ عیسیٰ بنو مریم، عیسیٰ مریم جو پتر ہے.
قرآن میں حضرت مریم جو ذکر 9 ٹھکانے آیا ہے نے حضرت عیسیٰ جو ذکر 35 ٹھکانے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ جو نالو آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین بغیر پیجے دنیا کے اندر پیدا کریں. حضرت مریم علیہ السلام جے بطن مبارک میں جانو حضرت عیسیٰ پیدا تھے. یہ وسیع موضوع ہے، وڈو موضوع ہے، کتابوں چالو کیوں کتے ختم کیوں، پر شارٹ کٹ میں یہ موضوع کہیں دو جاؤں. سورہ آل عمران قرآن مجید میں ایکڑی سور ہے جو پاں پڑھو تھا جن جو نالو سورہ آل عمران ہے. یہ عمران کہڑو ہو؟ یہ عمران حضرت مریم جے پہ جو نالو عمران ہو نے مریم جے نالے متھے پر اللہ قرآن میں سورہ نازل کہیں سورہ سپارے کے اندر سورہ مریم جن جی پاں تلاوت کیوں تھا. ان گھرانے جے نالے متھے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نازل کہیں جن جو نالو سورہ آل عمران ہے، یعنی عمران جے کٹم وارا. حضرت مریم جنے ماں جے پیٹ میں ہوئی اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جنے مریم ماں جے پیٹ میں ہوئی، مریم جے ماں ایکڑی منت منے میں جے اللہ جے کنے پتر پیدا تھو تو جی راہ میں آؤ وقف کرے وجنیا، ڈونیٹ کرے وجنیا، فی سبیل اللہ انوٹانو دنیا جو ہم کم کے نہ گننیا. جے کنے پتر پیدا تھو پر جنے گھر کے اندر بچو پیدا تھو تو پتر پیدا نہ تھو، دھیہ پیدا تھی. حضرت مریم جے ماں اللہ کے چاہے منہ تے چو اللہ پتر دیجا، اللہ چاہے تو منہ کے خبر ہے جے ہی پتر نہیں تو جی دیا ہے، پر تو جی جو کوئی دیا نہیں 1000 پتریں کا بہتر ہے. حضرت مریم علیہ السلام پیدا تھی بے گزارے میں وہ بیت المقدس کے اندر جتنا راہب ہوا، جتنا عبادت گزار ہوا، انہی جے وچ میں اختلاف پیدا تھو کہ آنا معصوم یتیم بچے کے سانڈے کے ہوچے آؤں سانڈیاں پولی پنڈ میں چٹھیوں گیا جے چٹھیوں میں جائے جو نالو نہ کرے وہ مریم کے سانڈے. چٹھیے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جو نالو نہ کرے. حضرت زکریا نبی ہو نے حضرت زکریا جے گھر میں مریم جی ماسی ہوئی. حضرت زکریا حضرت مریم جی دیکھ ریکھ کہیں سانڈے. جڑے حضرت مریم وڈی تھی اللہ جی عبادت کہندی ہوئی، عبادت گزار ہوئی، پرہیزگار ہوئی، متقیانے ہوئی. ایکڑو ڈی حضرت زکریا مریم جے روم میں اچے تو جتے حضرت مریم عبادت کہندی ہوئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت مریم جنے کرئی میں آئے روم میں آئے نارے تا طرح جا پھل فروٹ رکھے نہیں. انگور پیائے جے انگور جو موسم نہیں ہے ایڑا پھل جو کو بغیر موسم جے پھل ہوا کچھ انڈا لگی ہاضا. اے مریم تو جے روم میں موسرا پہ کو تاچے نہ تو یہ پھل فروٹ کتانو قالت هو من عند الله سبحان اللہ. حضرت مریم جواب دے رہی جی اللہ کی طرف سے آوے ہیں. یہ حضرت مریم جی کرامت ہے، کرامت. معلوم جائے اہل حدیث کرامت ہے کہ نتا منیے؟ اہل حدیث کرامت ہے کہ منیے تا قصے نے کہانی کے نتا منیے. وہ کرامتوں دلیل سے ثابت ہے، اہل حدیث منے کا کرے تیار ہے. یہ مریم جی کرامت قرآن بیان کرے رہا ہے جے ایڑا پھل فروٹ
जंहिं जो मौसम नहीं वो हजरत मरियम जे कमरे जे अंदर मौजूद हो। ज़करिया पूछे तो किताब आया चेती अल्लाह जी तरफ का मुखे मिले आई इनमें हिकिड़ो पॉइंट ही मिलियो पांखे मिणी के पा मिणी ना करे जे घर जे अंदर को अहिड़ी वस्तु ॾिसो घर में जेको पान आहे कि नहीं आयस तो पूछो जी ही किताब आई अन्ना लकी आजा ई घर में आ वस्तु ना कि नहीं आयोस ई किताब आई पांचे घर में अहिड़ियूं कई चीज़ूं हुए पियूं धीअ वटि हुए घर वारी वटि हुए औलाद वटि हुए जेको पान आहे कि नहीं आयस पर घर में मौजूद है। पूछो घर के अंदर जी किताब आई आ वठानो इतनी हिम्मत रखो पूछे जी हजरत ज़करिया मरियम के चई किताब आई मरियम चई अल्लाह की तरफ खां आई इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे बगैर हिसाब रिज़्क़ अता कंदो आहे। ज़करिया उते हो बीच अल्लाह वटानु दुआ करे हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ उते हो भी हथ खणी आसमान सामू हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु ज़करिया अल्लाह के सने अल्लाह के पुकारे अल्लाह बगैर मौसम जे मरियम के फल नहीं सके तो बगैर मौसम जे इन बुढ़ड़े की औलाद को ना तो दे सके। अल्लाह तो मरियम के बगैर मौसम जे फल दे सके तो मुझे उम्र ऐसी ने नींबू बरस होती पुजी हुई है औलाद जी उम्र नहीं पर अल्लाह तो बेपरवाह बादशाह है तो जे खजाने में खोट नहीं अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। और तेज फरिश्तो अची करे हज़रत ज़करिया के खुशखबरी सुनाए तो जे ज़करिया तो जी दुआ कबूल थी हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन तो के पुट देने वालो है जंहिंजो अल्लाह चाहे तो नालो आओ पिंड रखंदोसि याहया अलैहिस्सलाम इन खां पहिरीं अल्लाह चाहे तो कंहिंजो नालो याहया दुनिया में न हो। इन मां हिकिड़ो पॉइंट आके आउं सम्झाई जे हज़रत ज़करिया जॾहिं मरियम वटि हिकिड़ी नेमत ॾिठे पर अल्लाह वटां दुआ घुरे अॼु पंहिंजा क्या वटि को नेमत ॾिसो था दौलत है बंगला आई गाड़ी हुई कोठियूं हुई तो पांचे दिल में हसद पैदा थिए तो पांचे दिल में जलन पैदा थिए जे मुखे न मिले तो भले न मिले पर उनके न मिलनी खपे का उन जो माल तबाह बर्बाद थी वञे अहिड़ो न होणो खपे बल्कि कंहिं वटि को नेमत ॾिसो पंहिंजो भाउ है पड़ोसी है दोस्त है तो अल्लाह वटां घुरो जे अल्लाह इनके देने है तुम बेपरवाही तो जे खजाने में खोट नहीं अल्लाह तुम मुखे पर दे उनके देने वाली जात अल्लाह जी है उनकी ताकत नहीं जो उन वटि टैलेंट है उन वटि होशियारी है उन वटि हुनर है जंहिंजी वजह से उनके मिलियो है ना ई पंहिंजो गुमान है आ वटि गमे एतिरो टैलेंट हुए आ वटि गमे एतिरी होशियारी हुए जेकॾहिं आजी किस्मत में ना लिखियल तव्हांखे कॾहिं न मिलंदो तो कंहिं वटि को दौलत नेमत ॾिसो तो जलन या हसद पैदा न कयो बल्कि अल्लाह वटां घुरो जे अल्लाह ये नेमत मुझे भाउ के देने है तो मुखे पर दे देने वाली जात अल्लाह जी है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ व फिस समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। अल्लाह जदो आसमान ज़मीन जे खजाने जो मालिक अल्लाह है रोज़ीअ जा फैसला आसमान मथे थींदा रोज़ीअ जा फैसला दिल्लीअ में पार्लियामेंट में नथा थियनि वफ़ी समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। अल्लाह चए तो जंहिं रिज़्क़ जो आसे वाइदो कयो वो रिज़्क़ आसमान में आहे अल्लाह वटां घुरो दुआऊं कयो अल्लाह ॾींदो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह वटां दुआ कयं अल्लाह कबूल कयं औलाद ॾिने हज़रत ज़करिया खे। हज़रत मरियम जेको बैतुल मुक़द्दस रहियो इन्हनि जे आड़ ते उगोणो हिकिड़ो तंबू वारे करे अल्लाह जी इबादत कंदी हुई
بیت المقدس جंहिं में अल्लाह जे नबी तमाम नबी जी इमामत कराए जंहिं जे बारे में मौला साहब फरमाए बैतुल मुक़द्दस में बुलंद मुरसल पुठिया मड़ मुरसलन बैतुल मुक़द्दस में बुलंद मुरसल पुठिया मड़ मुरसलन नियतो नमाज़ो निर्मलन आयो जॾहिं अरबी नबी जितना नबी दुनिया में आया है बड़ी जी इमामत कराए अल्लाह जे नबी बैतुल मुक़द्दस में तो हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस चाहते तंबू वाले ने अल्लाह की इबादत की अल्लाह सूरह मरियम में जिक्र कहे वस्कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबदत मिन आलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया इबादत में मशगूल हुई इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील हजरत मरियम जे तंबू में डोरिए थे इंसानी शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील अल्लाह के नबी वट पर इंसानी शक्ल में अची तो मरियम वट हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में अचे तो मरियम जॾहिं पंहिंजे तंबू में हिकिड़े गैर इंसान खे ॾिसे थी धॼी वञे थी जी ही किथां नो डोरी आहे चए क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंत तक़िया आऊं तोखे अल्लाह जी पनाह ॾियां थी अल्लाह खां धिरजजे तुंहिंजे दिल में अल्लाह जो ख़ौफ़ हुए आऊं को ख़राब औरत नहीं आ तू मुझे रजा बगैर मुझे ना तंबू में तो डोरी आवे जिब्रील चेतो क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया ए मरियम भेजना आओ पण को आम इंसान ना या आओ अल्लाह जो फरिश्तो जिब्रील या वो जिब्रील आयो बोले ना ये जिब्रील चेतो मरियम तो के पुत्र जी खुशखबरी सुनाला करे आयो या قالت अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरु वलम अकु बगिया मरियम चेती ऐ जिब्रील मुझो पुत्र के थी दो मुझो तो बिया नहीं थियो मुझी शादी नहीं थी न के मर्द मुके छूतो है ना को बेकार औरत या मुझे औलाद की पैदा थी दो قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك जिब्रील चए तो अल्लाह जो ही जो हुकुम है अल्लाह सजी दुनिया के पे जो निशान दिखान घुरे तो जे बगैर पेजे पण औलाद आऊं पैदा करे सका अल्लाह चए तो बेपरवाहियां सजी दुनिया के आओ मुझे निशान दिखान घुरा तो फहमलत जिब्रील हजरत मरियम जे नेड़ीअ जे अंदर फूक है जंहिंजी वजह से हजरत मरियम हामिला थी विया प्रेग्नेंट जरा हामिला थिया प्रेग्नेंट हजरत मरियम थिया कुरान चए तो तेरा सोचे जे मारू मुझे बारे में को सोचींदा आउकड़ी नेक औरत या परहेज़गार या इबादत गुजार या मारू सवारे जने मंजर दिसंदा आउ तो शर्म से मरी रहनी एकड़ी हयादार औरत एकड़ी किरदार वाली औरत जे करे उन जे किरदार मथे उन जे कैरेक्टर मथे को आंगर खणी ने उथियारे आंगर तो अल्लाह करे मौत बेहतर है हजरत मरियम चेती आऊं मारने के जवाब बड़ो ॾिनी पोतानो 12 किलोमीटर परे भजी वञे थी जिते अल्लाह जी इबादत कई हुई तंबू जिते पोतानो 12 किलोमीटर परे हले वञे थी लमई फंतबदत बी मकानन कसिया फअजअल मखाज़ इला जिज़ النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
उते वञी करे हिकिड़ो खजूर जो वण वेठो, उनखे जॾहिं चएती यार लेतनी हाय ही ॾिसी ॾींहुं ॾिसण खां पहिरीं आउं मरी वई हुई त ख़ासि सवारे मालूम मुंहिंजे बारे में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं जे मरियम जो वियांह न थियो, वियांह बग़ैर औलाद कीअं पैदा थियो आहे। काश मूंखे माण्हू भुली वञे, काश आउं मरी वई हुयां त ख़ासि। فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرشتے آواز دنے جب مریم دھج نہ جے ربا تانجی حفاظت کئی ہے، اللہ تانجی عزت جی حفاظت کئی گو، تانجے کریکٹر جی حفاظت کئی گو. وہانے تے حضرت مریم علیہ السلام میں جانو حضرت عیسیٰ پیدا کیے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی نرس ہے، نہ کوئی بھائیانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جنم تھی جو ہے حضرت عیسیٰ پیدا تھیا، وڑے فرشتے آواز دنے جے مریم ہی جو کھجور جو ون رہو سکل ون انہا ون کے دھون انہا میں جانو تازہ تازہ کھجور نکرنی تانجے پگے وٹانو اللہ رب العالمین ایکڑو چشمو پانی جو جاری کرے ویندے ان میں جانو پانی پی فقلی وشربی وقرری عینا کھائے پینے اکھی کے تھکے تو بجائے چونکہ تکلیف گھڑے تھی ہے تانجی انرجی ختم تھی ہوئی، طاقت ختم تھی ہوئی. اللہ کا من میں جانو تونا کرے کھجور پیدا کریں، چشمہ اللہ تونا کرے جاری کرے ویندے کھائیں پی. آنے جے گلے کو مارو تو کہ ملے ملاقات کرے نے پوچھے جی معصوم بچو کیر ہے تر چوجہ فقولی انی نظرت لرحمان صومن فلن اکلم اليوم انسیہ. اج مو روزو رکھیو ہے، اج مو نظر جو روزو رکھیو ہے، آج کیسے پر گال کن کہیں گے. حضرت عیسیٰ پیدا تھو آنے مریم حضرت عیسیٰ کے کھڑی نے گوٹھ کے وجہ تھی پنڈ جے قوم وٹ وجہ تھی فاتت بھی قومها تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ہنج میں کھڑی نے جڑے گوٹھ میں پہنچے تھی، گوٹھ والا ڈسیں تھا کہ مریم جے ہنج میں پتر معصوم بچو. قالوا یا مریم مریم ہی پتر چٹانو کھڑی آوئی ہیں تو جو بھا نیک ہے تو جی ماں نیک ہوئی تو جو ویاں نائے تھو دے تو جے ہنج میں بچو کتا معلوم تھو جے گھر جے اندر جے کرے ماں نیک ہے بھا گھیرت وارو ہے تو گھر جے اندر اولاد جے بگاڑ جو چانس اوچھو ہے. ماں حیادار ہوئے، شرم والی ہوئے، بھا غیرت وارو ہے. قوم کرو چاہے یا اخت ہارون اے ہارون جی بھیڑا. یہ ہارون کیا ہے؟ تھی سکے تو ہارون حضرت موسیٰ جو باو ہے، تھی سکے تو دیو کو حضرت ہارون حضرت مریم جو پن باو ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. تو جو بے نیک ہے تو جی ماں نیک ہے تو ہی کتنا بچوں کھڑی آئی ہیں. آج جو کو پانچا گھر پھٹے پیا، آج پانچے سماج میں پانچے معاشرے میں جو کو برائی ہوتے پئی چھوکرے نے چھوکریے میں ان جا ذمہ دار مائتر پڑے، ان جا ذمہ دار مائتر پڑے. یہ کہنے مائتر اولاد متے نظر رکھی وانا ہوئے، پنڈ حیادار ہوئے، پنڈ غیرتوار ہوئے تو اولاد کرے نہ پڑے. آنے مریم قوم کے کو جواب دیتی فاشارت الیہ. حضرت مریم حضرت عیسیٰ سا مو اشارو کرے تھی جی جکی پوچھنو ہے انہ کے پوچھو، مکھے نہ پوچھو جی کیر ہے کتانو آئیو. قوم جیتی مریم ہی تو ہکڑے ڈیئے جو معصوم بچو ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ایتا بیگے میں بچو پیو ہے، ایتا لوڈیے میں پیو ہے، کیے پوچھندو
حضرت عیسیٰ کے اللہ زبان ڈلے، حضرت عیسیٰ کے اللہ زبان ڈلے، حضرت عیسیٰ کچھ ہو قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ جو پہلو اکھر، عیسیٰ جو پہلو جملو جو کو ماں جے ہنج میں پوچھو انی عبداللہ او اللہ جو بندو، اج عیسائی نتا من، عیسیٰ چاہتا سن آف گاڈ، عیسیٰ جے پہلے جملے کے اج دنیا عیسائیت نتی مجھے، عیسیٰ چاہو اللہ جو بندو یا آتانی الکتاب، اللہ آگے علی کرے مکہ انجیل دینے وارو ہے، بائبل دینے وارو ہے، وجعلنی نبیہ، اللہ مکہ نبی بنائیں دو، جیسو دیاں دنیا میں زندہ آیاں، اللہ مکہ نماز پڑھے جو حکم دینے، ماں پیجی فرما برداری کرے جو حکم دینے، زکاة ادا کرے جو حکم دینے، جیسو دیاں زندہ آیاں۔ آگے اللہ جائے تو ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، جو کوئی پڑھنے میں جھگڑوں گیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے، اللہ جائے تو عیسیٰ جو واقعی ہوئی رو جو کو سورہ مریم میں بیان کرنے میں تو عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے عزیز دوست و نوجوان ساتھی، اللہ اللہ کرے پتر ثابت کرنا، جو اللہ جو پتر ہے، اللہ جی اولاد ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، یہ تو خطرناک جملہ ہے، جے کرنے کے جو عقید ہو جی اللہ جی پر اولاد ہے، اللہ جے تو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کی تمام چیزیں کا بے پرواہ بے بادشاہ ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، جو کوئی انسان اللہ اللہ کرے اولاد ثابت کرے تو اللہ جائے تو یہ خطرناک ہے تو جملہ جینے سے آسمان ٹھٹی نے چھڑی پہ، زمین پھاٹی پہ، اے گونگر جو کو جائے چورو نے ریزہ ریزہ تھی، یہ کرے کہیں جو عقید ہے جو اللہ رب العالمین کی بڑا اولاد ہے، یہ تو خطرناک عقید ہے۔ پڑھے دنیا عیسائیت انہیں جو عقید ہے جو کو سراسر اسلام کے خلاف ہے، انہیں جو کرسمس ڈے ہوتے کئی مسلمان پر مبارک بادی نہیں تھا، کئی مسلمان پر انجانے میں غلطی میں جہالت کی وجہ سے مبارک بادی دیے گا، جو مطلب ہے جو پانچوں پر ہی عقید ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ جو پتر ہے، جے کنے پانچوں یہ عقید نہ رہے دفعہ مبارک بادی کو لگی، مبارک بادی انسان کو لگی دو ہے جو وستو کے صحیح سمجھندو ہے، کہا لا علمی میں نہیں دو ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں دو ہے۔ یہ چند گالی ویوں جو کو حضرت مریم کی سیرت متا ویوں، انہا حضرت عیسیٰ کی سیرت باقی ہے، عیسیٰ کے اللہ معجزہ لینے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ زندہ آسمان وقت کیے ہیں، انشاءاللہ کرے موقع ملے تو ذکر کی دو۔ اللہ رب العالمین وڑ دعا ہے اللہ رب العالمین جکی جو جکی سو علمت اللہ پاس سبنی قبل کرے جی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں کے ہدایت عطا فرمائے، جو عیسیٰ کے بارے میں گندو عقید رکھے ہیں اللہ انہیں کے ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین پاکے اللہ جنہیں کریں کہ آباد کریں جی توفیق عطا فرمائے، جو کو مسلمان مرد عورت ایمان جی حالت میں اللہ کے پیارا تھی چکائیں اللہ انہیں جی مغفرت عطا فرمائے، اللہ انہیں جی گناہ غلطی کی معاف عطا فرمائے، اللہ جیسو دی پاکے زندہ رکھے، ایمان اسلام جی حالت میں زندہ رکھے، موت اچھے تے ایمان اسلام جی حالت میں۔ السلام علیکم۔